Aramıza geliniz, sizin ardaqtap kütöt elimiz. Kadırlı meyman geliniz, sizdi kastarlap tosot elimiz. Yeremet bozdu kurçagan bul Kırgızistan jerimiz. Hada salt menen tosturdu mintip kalk başkargan begimiz. Sultan boyun sunalıp su basan eken deminiz. Aldığa cılıp Malaca asıldan bolsun teginiz. Yemi geremet jerge gelgende göngüldün bolmos koştuğu. Tübölük bolsun dep dileyim Malaca Kırgız dostluğun. Let's become brotherly nation. Kırgız people are glad to meet you. Welcome to Kırgızistan, dear Mr. Anwar Ibrahim. Бұл жақта біздің сол ұлттық киімдерімізбен әрбір регионда ар қандай киілер бізде. Бұндай киімдер. Ал эми бұл жақта біздің сол қолөнершіліктер бойынша таныштыра кетейін. Бұл жақта елесек жазам жазат. Тұрмышқа шыққандан кейін ушундай аңгелечек оронуп ушундай кийинишет. Бұл бардық елдерде тараған болса керек, жарғылчақ бізде қандайды арманы ушундай қылып тұрып, талқан қылып, ұн қылып, тамақ жасашқан. This was the traditional way of how to kill grains. This is handmade. Usually they also use... Bizde ушул ооба. Сок билек деп аталат. You mind skin it? Qozlarning qo'muzi ata-bobolar bo'yicha atagan asboblar жасашканда. Ол qo'zukka tushtuqlarni mo'nday qilib sayman bilan sayishadi. This is the national embroidery. You can see the carpets on the wall. This is all handmade. Ал эми бул жакта камчы өрт жатат. Бул камчы деген мына моңгол. Моңголардын буягын өргөндү мына моңдай кылып өрөт. Бул атты батпасында. Ал эми бул эр. Калпак. Бул биздин улуттук баш кийимибиз кийизден жазылат. Кыргыз эли айтат, төрөлгөндө кийизге төрөлүп, акыркы узатканда, сапарга узатканда дагы кийиз менен узатылат. Ошон үчүн бардык нерселердин бардыгы бизде кийизден, колдагы кийиз, тилдагы кийиз бардыгы көп кийиз менен колдонулат. Carpets and everything in the life of the with the wool-made, handmade clothes and Сынып карапалар бар, бүдүн өзүндө бар. Ал эми биздин идиштердин бардыгы жыгач болгон. Анткени көчкөндө сынбаш үчүн да бизде жаа-жабынан дагы өскөн бул кийизден жасалган баштыктар. Бизде Манас эпосу бар, Манас эпосундагы баатырларыбыз ушундай жаптыктар менен биздан бар териден жасалган баатырларыбыздын кийимдери түрлөрү көп аябай. saying, and this is Manas. This is explaining about men кинолордон ушундай образдарды көрдүм эле дейт. Азыр сиздерге биздин улуттук тамактар менен тааныштырып коелу. Now let's please go to see some national food, traditional meals. Туған күніңіздер ме? Биздин Welcome. улуттук тамактар. This is our national traditional meals. Бизде ар бир тамактын бир түрүнөн эле 300дөн ашык түрлөрү бар. Бирок бул жерде биз кичинекей эле тааныштыруу үчүн эле койдук. Actually, we have more than 300 different types of national meals. We have put some of them here. Көлөнгөн талқан, This is the mixture of melted grains. It's very Kaymak. nutritious. жарма, Ысык Here жарма. we can see the beverages cooked қошқон of май, these grains сары май, with талқан, melted бал менен қосылып жасалады. butter with honey. Беш This бармак. is traditional besh barmak. It's noodles with meat. Жана Meat is борсоктун түрлөрү. everywhere and different types of borsok. You will taste it already.
ok dolgun, toğuşkun düşman çok bolgun. 10 yaşında ok dolgun, ok atkan düşman çok bolgun. 11 yaşta gelgende, oyuna kuday bergende, oң soluna yerile, öçö küskün düşmanın, abay koyron doğun timmeli. 12'ye gelgende, çelik boyluğun, 13'ünde müçögün, otluy canım küçögün. Aygül mannas dağlar, kırmızı elge baş bolgun, kıyımdan taş bolgun. Бұл құштарды сол біздің салғылықтарымыз ата бабамыз аң улап шыққанда бүркіттері менен, тұлпарлары менен, қырғилары менен, тайғандары менен жаачан аң улап кийікке чыгышкан. Саяпкерлер, мүнүшкөрлөр өздөрүнүн куштарын таптаганда ушинтип тренировка кылышат да. Ол далба ойыны болды, атайын ушул кушту ушундай кылып тандап, даярдап, атайын куштарын салышат. Ал эми азыр болсо бул ок тоо текенин денесин тешип берди. Бул менен кармашканда Very good, very good. Thank you very Ben much. caktı. Rahmat. Thank you very much. It's a great Rahmat. visit. Hem gücü oldu siz de anda gördüm. Next time I will be looking forward to meet you in Istanbul. Great visit. Çok rahmat. We'll see you again.